ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷманд. Нашри навбати барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. соли равон дар ҷумҳурӣ 83 корхонаи нави саноатӣ бо таъсиси 1135 ҷойи кории нав ба истифода дода шудааст. аз ин корхонаҳо 34 адад бо 407 ҷойи кори нав ба вилояти Суғд, 21 корхона бо 143 ҷойи кори нав ба вилояти Хатлон, 2 корхона ба вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, 13 корхона бо 501 ҷойи кори нав ба шаҳри Душанбе ва 13 корхона бо 77 ҷойи кори нав ба шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ рост меояд. дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар миқёси вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар доираи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти шаҳру ноҳияҳои мамлакат барои фаъолияти мунтаззам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2020-2021 корҳои муайян анҷом дода шуда, нақшаи захиракунии маводи ғизоӣ босифат дар сардхонаҳо ва амборхона ҷиҳати таъмини мунтаззами аҳолӣ ба роҳ монда шудааст. гузориши хабарнигорони мо. дар доираи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтаззам ва самарабахш дар давраи тирамову зимистони солҳои 2020-2021 дар миқёси вилоят ситоди вилоятӣ таъсис дода шуда, аллакай нақшаи захиракунии маводи ғизоӣ босифату дастрас аз ҷумла орд, равған, шакар, картошка, меваву сабзавот, консерваҳо ва дигар маҳсулоти озуқаворӣ дар сардхонаҳо ва амборхонаҳо ҷиҳати таъмини мунтаззами аҳолии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба роҳ монда шудааст. аз тарафи агентии захираи моддӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар ноҳияҳои дурдасти вилоят ба миқдори 547 тонна орд, 8 тонна равған, 9 тонна шакар ва дигар маводи ғизоӣ захира карда шудааст ки ин иқдом албатта идома дорад ва дар мавсими зимистонгузаронӣ низ аз тарафи агентии захираи моддии давлатӣ аҳолии вилоят таъмин мегардад. аз ҳисоби соҳибкорон дар тамоми ноҳияҳои вилоят маҳсулоти озуқавории ниёзи мардум мунтаззам ва саривақт дастрас мегардад. дар ҳудуди вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон аллакай таҳияи нақшаи захираи маводи ангишсангу ҳезум дар соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таҳризӣ гардида ба миқдори беш аз 7000 тонна ангишт ба соҳаи маорифу тандурустӣ ва фарҳанг пешбинӣ шудааст. ҷиҳати беҳтар ва саривақт дастрас намудани ангишт барои муассисаҳои иҷтимоӣ дар ояндаи наздик, кони равноб дар ноҳияи Дарвоз мавриди истифодабарӣ қарор дода хоҳад шуд. дар баробари дигар соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа, муассисаи давлатии идораи хоҷагии роҳҳои автомобилгарди вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон низ ба мавсими тирамову зимистони солҳои 2020-2021 омодагии ҷиддӣ дида, назар ба солҳои пеш парки техникии муассисаи давлатии идораи хоҷагии роҳҳои автомобилгарди вилоят бо мошинҳои соҳавӣ муҷаҳҳаз гардонда шуданд. соли сипарӣ шуда ба миқёси вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 37 адад механизми роҳнигоҳдорӣ дастрас гардид ки ин ба беҳбуд бахшидани кори роҳсозони вилоят заминаи мусоид гузошт. имсол назар ба соли дигар омодагии механизмҳои роҳнигоҳдорӣ барои зимистон аз 110 мувофиқи нақша 127 он омодаи коранд, яъне қариб агар хато накунам 117% онро ташкил медиҳад. дар тавозуни муассисаи давлатии идораи хоҷагии роҳҳои автомобилгарди вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон беш аз 2000 километр роҳ қарор дошта, корҳои сохтмонӣ дар роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ дар ҳудуди ноҳияи Дарвоз ҷараён дошта, эҳтимол меравад ки корҳои роҳсозӣ дар қисмати ҷодаи самти байналмилалӣ Дарвоз-Ванҷ низ шурӯъ гардад. ин қисмати роҳи байналмилалӣ метавонад дар самти амалӣ шудани яке аз ҳадафҳои созандаи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон раҳоӣ аз бумбасти коммуникатсионӣ заминаи воқеӣ хоҳад гузошт. дар доираи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ ба фаъолияти мунтаззам ва самарабахш дар давраи тирамову зимистони солҳои 2020-2021 аз навсозии роҳҳои ҳудуди шаҳри Хорух ки дар тавозуни идораи хоҷагии манзиливу коммуналии шаҳри Хорух қарор доранд, бо ҷалби мутахассисони соҳиб таҷриба идома дорад. омодагӣ ба давраи тирамову зимистони солҳои 2020-2021 дар дигар иdoravу муассисаҳои қаламрави вилоят хуб идома дошта, чунин ташаббус имкон медиҳад ки тирамову зимистони дар пеш истодаро дар сатҳи баланд ва бидуни ягон мушкилот паси сар хоҳанд кард. омӯзгорони ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ бо дастгирии мақомоти маҳаллӣ ва кумитаи падару модарон корҳои таъмириву омодагиро анҷом дода муассисаҳои таълимиро барои оғози соли нави хониш омода карданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Таваралии Соҳибназар.
اهل آموزگاران و معارفچیان ناحیه عبدالرحمن جامی برای آغاز سال نو خونش 2020-2021 آمادگی دیده بنا و سیمخانه‌های مؤسسه‌های تعلیمی را از تعمیر برآوردند. طبق اطلاع مسئولین شعبه معارف ناحیه، تعمیر و مساعدگردانی سیمخانه، بنا و اطراف مؤسسه‌های تعلیمی برابر مبلغ‌های بودجتی همزمان با دستگیری کمیته پدر و مادران انجام داده شده، موافق طلبات زمان آرا یافتند. اکثریت مؤسسه‌های ناحیه عبدالرحمن جامی امروز از تعمیر خوش‌صفت برآمده آماده تیاری‌اند که امروز خوانندگان را به مکتب یعنی به خوانش جلب نماییم. بینایی که در آنجا شعبه معارف فعالیت دارد، هر سال یک مرتبه تعمیر خوش‌صفت کرده رنگ آن را دیگرگون کرده استودیم. در ناحیه عبدالرحمن جامی 64 عدد مؤسسه‌های تعلیمی فعالیت داشته. طبق نقشه چهاربینی‌های شعبه معارف در دایره اعلان گردیدن سال‌های رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی و تجلیل سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی کشور، آموزگاران در یکجایگی با والدین خوانندگان کارهای آبادانی و سازندگی را در اطراف دبستان‌ها انجام می‌دهند. بخصوص رنگ و بار قسمت بیرونی بناها، هموار و اسفالت‌پوش کردن راهروها، دروازه و با پنجره آرا دادن درآمدگاه و اطراف مؤسسه، کبودیزارکنی و گلشینانی، اینچنین چراغانکنی صحن بناهای تعلیمی برای آبادی و خرمی محل مساعدت نموده است. اهل آموزگاران تعلیمگاه‌های ناحیه عبدالرحمن جامی زمین‌های نزد مؤسسه‌ها را مقصدناک مورد استفاده قرار داده، حاصل فراوان محصولات گوناگون را به دست می‌آورند. در ناحیه عبدالرحمن جامی زیاده از 64 تا یعنی 63 مؤسسه تعلیمی و یک تا لیسه رقم یک جایگیر شدگی زمین‌های نزد مؤسسه‌های تعلیمی امروز کارام استفاده برده شدند. امروزها آموزگاران با انجام دادن کارهای تعمیری و پردازگری، بجاگذاری میز و کرسی و دیگر عیانیت‌های درسی مشغول بوده آماده‌اند که با آغاز یافتن سال نو خوانش محصلین را در سیمخانه‌های تازه و آزاده قبول نموده برای روند ثمره‌بخش تعلیم از امکانیت‌های موجوده به طور وسیع استفاده نمایند. تورالی صاحب نظر، پرویز سفر از ناحیه عبدالرحمن جامی برای برنامه اخبار. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. کشتی تکراری زراعت، کشاورزی و سبزوات در ناحیه دوستی برزیاد تامین کرده شد. اهل زحمت ناحیه با استفاده درست زمین در تامین امنیت آذوقه‌واری سهم می‌گذارند. گزارش خبرنگاران ما. کشاورزان ناحیه دوستی از آن که در بهره‌برداری از هر وجب زمین کارم نشاندادهای نظررس دارند شبهه‌ای وجود ندارد. سبز و خرم بودن حدود مرزی ناحیه دوستی خود دلیل به بحث زحمت قرین بودن کشاورزان ناحیه را ثابت می‌نماید. در میدان‌های خالی شده جماعت دهاتی نوروش خوجگی به نام اشبیک ستاروف طبق دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان کشتی تکراری زود انجام داده شده است. در ناحیه دوستی با دلیل نسبتاً گرم و مساعد بودن آب و هوا در یک سال با راحت 2-3 مرتبه حاصل به دست میارند. کشتی تکراری همیشه به روز دوام دارد. برای مکه دان کشتی تکراری با برای من کرم و نهال تیار کرده است. شالی آدم پلیس را جمع‌آوریش کرده، من بازار را برآورده، فروخته، جایش داده با برای مکه دان لوبیگی زراعت می‌کنیم. جای گندم و سبزوات همه 250 هکتار کشتی تکراری می‌شود. نقشه کشتی تکراری در ناحیه دوستی 6700 گیگتار پیش بینی شده است. دهقانان ناحیه دوستی در 3500 گیگتار زراعت لوبیایی، پولیزی تکراری و زراعت تکنیکی کش نمودند. اکنون باز دهقانان سرگرم می‌کنند. در جماعت‌های دهاتی 20 سالگی تاجیکستان نوری بخش، جماعت دهاتی به نام گردی گلمراد و دهقان‌آباد ناحیه دوستی در مساحت قریب 1000 گیگتار پولیزی کردند. حاصلناکی میانه تربوز و خربوزه در ناحیه دوستی سالهای گذشته 250 سنتنری بود. موسمی روان سهامداران از نشونمای خوبی پولیزی و استفاده تخمی‌های جدید قناعتمندند. در قیده‌های خالی شده پیاز و گندم، باز لوبیا، جواری مکای دان و دیگر نوع سبزوات کشت می‌کنند. در خواجگی‌های دهقانی و جمعوی و زمین‌های نزد حولگی شهر راغون کشتی زراعت‌های کشاورزی گذرانیده شده است که حاصلی فراوان دارد. به وسیله استفاده مقصدناک زمین، اهل زحمت در برابر تامین احتیاجات خود همزمان در فراوانی بازار استعمالی فعالانه سهم می‌گذارند. گزارش خبرنگاران ما. استفاده ثمرناک زمین و گرفتن چند حاصل از یک قطعه باعث غنی گردن بازار استعمالی و همیشه دسترس بودن محصولات کشاورزی می‌گردد. سهمیه ما 5 هکتار است. ای 5 هکتار 2 هکتار لالمی گندم کش کردگیم. 3 هکتار دیگرش همین چراگاه است. یک قسمت چراگاه یک با تروبای پلی‌اتیلنی آب آورده 10 سوتیک زمینه کارتوشکا
помидор, جگاری، کادو کش کردم که همه تکنولوژی کارکرد زمین دیگه آبی زراعت را استفاده برده حاصلی دو سال پای در پر حاصل خوب میرم. من کارتوشکم تو 400 سنتیلر حاصل میگیرم. من پمیدورم یک 10 روز بعد پخته میرسه. کارتوشکا علاقه پخته رسیده یک قسمتش با علاقه با بازار برده فروختم. البته در برابر خواجگی‌های دهقانی و انفرادی و کلکتیوی در تامین اهالی با محصولات تر و تازه و اینچنین سرمایه‌گذاری در فراوانی بازار سه‌مالی نقش ساکنان که در زمین‌های نزدیک حولگی خود پای کشت و کار نظر است میباشد. در بین خاطرهای همین سیب من لوبیا کردیم. من لابلابون سرخ کردگی. من کاپوس کردگی. او طرف با کارتوشکا کردگی. پیاز کردگی. همین بین خاطرام استفاده برسیدیم. همینجا 8 سوتیق زمین پرای استفاده برسیدیم. استفاده با ثمر زمین و با گردش کشاورزی برگرداندن زمین‌های پرتو و سنگلاخ و تل و تپه‌ها با اون باعث می‌گردد که با بالا بردن اقتدار صادراتی مملکت زمینه گذارد. тамошобинони азизу арҷуманд ин буд барномаи тиловатии ахбор. хайр, тансияту хона обод бошед.